Kiama KUDA nĩ kĩrũrĩtio BC njerũ kaunti-inĩ ya Meru. Kiama baba kĩarĩ nĩ bethirĩte baikatha minista wa ũrĩmi na Ndeithi Mithika Linturi na atongoria bangi ba kiama kĩu barĩa bunge no tuba kũmbĩthia ũkinyanĩra konto bu kuluki nĩ baugĩte nĩ baibangĩte bwa no tuba ithurano bĩ kiama kĩu bĩ matũra birĩa bĩĩte mweri wenana. Ũtongoria bwa kiama KUDA nĩ burũrĩtio BC njerũ cia kiama kĩu Meru. Atongoria baba kiaria ne bachokerete Rais Ruto nkatho mona atongoria bangi no tuba kuwata obisi umbaru. Ofisi ya Meru County ya UDA neo ejire aja turungi ntukwena arua aja agwita kwa Kongwa Cheke bagaitie Congo Gardens barabaije Congo Gardens Meru neo tuli au nyuma kidogo na ofisi neo eji na manto jonde jege kiama kia UDA Meru jakethero jaithithagua na jakethwa jebangairwa kuma ofisi na nene ya kiama kia UDA aja Meru na nyumba ira iketherwa itumairo kingu gichionde chia kiama kia UDA neo eji ni bameneretie atongoria bara bakorwo kisiasa na CS Linturi bakiwa niwe mutongoria wa Meru thirikari nene atuge antu bara bakorwa na Mithika Linturi bamenya iba muntu wetu uria wiritho letu bakurwanwe nonto ndo airi umande kauma na iguru keta nthi na ona muntu uria werekeri no mwana wetu batu tutenda nteto iu Mithika Linturi agatongwa kinya Meru batu tugutongwa na ndi tuli kiama kia UDA nonto Mithika Linturi no mwole baria bachurirwe mutharabene nonto bwa kiama kia UDA tutenda kinya wengwa achurwa thaiji katwitikanĩria nama baũtio twi ene kiama kia UDA nonto itu twagichuire kuma rĩrĩa twambĩrĩrie by election kiago tutitikiria antu bachetha na Mithika Linturi nonto noe wakiambĩrĩrie na no gikinyithĩtie mwanka arĩa gikinyĩte thaiji ni baũrĩtie memba bo kwibangane boya no tuba ithurano bĩ kiama kĩu birĩa bĩĩte mweri wenana kaunti ya Meru. Mantiara tukubanga ya grassroots election itukubanga bura antu betu pa UDA no tune aringeri kura nyingi na sana na itukumea tukethia twina competition batu itukubanga twithia twina harmonious election ground ine na tutigethia twina thina. Number 2 ituchogia nkatho because tukubanga twinka twi coordinators ba Meru County itukubanga amwe na members of parliament ba Meru County patongeretwe ni mheshimiwa Rendikiri na Senator Kathuri Murungi itukubanga turi amwe na abunge ba county barabara wa mirite kiama kia UDA itukubangania nabo ituwika mikakati nthi na tutongeretwe i mheshimiwa Mithika Linturi urethirite support yetu kaiteno kaune bawatitwe ni Rais Ruto royo Meru bakiuria Kenya bamuwata mbaru kenda kinyanĩria manifesto yawe. As our dear president comes to Meru, we expect that akethira areterete arimi beria a lot of goodies kenda tumba ku benefit. Otherwise we welcome him so much in Meru na itumwendete and we believe in him and we believe in his manifesto. Before adiria tameke inkumenya akethira asavite according to his manifesto and Kenyans are going to benefit as a whole.